Ndasubiye kubaramutsa mweba nkwanye mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza yerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugeze ahatemba. Akaba ari amakuru yerekana ingene Ndayishimiye n'umukenyezi we bariko barica igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko byanze bikunze abarundi bagomba kurya umutima amenyo bagakuraho ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mwidonido y'amakuru aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba kandi mutigeze mumenya biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariho bamwe n'abandi bahera bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo ubu butegetsi busezererwe hakiri kare. Imyiteguro y'amatora ikomeje kwambika ubusa Perezida Evariste Ndayishimiye. Imyiteguro y'amatora ikomeje kwambika ubusa Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amanyanga ndetse no kubera amabi atagira izina ariko arakora. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko byanze bikunze iki gihugu c'u Burundi igihe kigitwarwa na CNDD FDD ntaco abarundi bazigera bageraho kandi ntaco abarundi bazigera babona, dore ko n'abandi bategetsi bariko baravuga ko ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba kubera abategetsi batazi ico bakora. General Neva noneho ari kubiba amacakubiri mu Barundi. Ibi nabyo nyine akaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi giteye ubwoba kiriko kiribonekeza mu gihugu c'u Burundi kugeza uyu munsi. Abarundi bakabayeho mu bwoba bukomeye cyane kandi bakaba bafise umutima uhagaze kubera ibibazo ndetse n'ibindi byinshi bafise baterwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose bikaza byerekana ko iki gihugu c'u Burundi kigeze ahatemba kandi bikaza byerekana ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye naho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Inama ya komesa yatamaje Ndayishimiye wita Uburundi Edeni. Abatari bake barabonye ibibazo bitandukanye kandi biteye ubwoba biriko birabera mu gihugu c'u Burundi kugeza aho ibyankenerwa nka byose bibura, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kuvuga ko Uburundi ari Edeni. Umunyacyubahiro akaba n'inaribonye muri politiki ya Kenya Musali Modava yatangaje ko yatunguwe nyuma yo gusura Uburundi maze akibonera n'amaso ye uko igihugu gikomeje gusubira inyuma mu nzego zitandukanye, kandi akabona uburyo ki abayobozi b'igihugu c'u Burundi ntaco bashoboye ndetse ko igihugu bakigejeje ahatemba. Ubwo bari mu nama ya komesa yahurije hamwe abanyacyubahiro batandukanye baturutse hirya no hino mu karere mu mujyi wa Bujumbura kuva kwa 31 ukwezi kwa 10 2024, Mudavadi kimwe n'abo bari kumwe batunguwe n'uburyo iki gihugu gikomeje gusenyuka ndetse n'uburyo gikomeje gusubira inyuma ku rugero rutarigera rubaho. Nk'uko Mudavadi abivuga, kimwe mu bintu biteye ubwoba ni ibura ry'ibikomoka ku bitoro mu gihugu c'u Burundi, aho nta essence, nta petrole, nta gitoro, byose byaburiye rimwe. Akaba ari ibintu bikomeje kuvugisha abategetsi batandukanye babashije gushika mu gisagara ca Bujumbura. Ubwo yari yitabiriye amasengesho gushimira Imana nyuma yo gusubira mu gihugu cye, Mudavadi usanzwe ari umuyobozi mu biro bya Perezida yagize ati: sinshaka kuvuga igihugu mu mazina, ariko hari igihugu tumazemo iminsi ibiri aho nta lisanse, nta petrole, aho ubwikorezi ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuri abayobozi twese twaratunguwe no kubona ibiriko birabera muri ico gihugu. Birateye isoni,
nyamara ukabona abategetsi babo bagenda mu miduga izimbye kandi ukabona abategetsi babo ari bagumya bagura amapariseri ahambaye cyane hanze y'igihugu. Ibi byose birateye isoni kandi biranababaje kubona byose biba, ariko bikaboneka neza ko ataco bibwiye abategetsi kubera impamvu za diplomasi yanze gutomora ngo avuge Uburundi. Gusa byaragaragaye ko ari cyo gihugu yavugaga nk'uko yari yaherekeje Perezida wa Kenya William Ruto mu nama ya Komesa. Igitekerezo cya Mudavadi cyakuruye impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga mu Burundi, aho bamwe mu birirwa baramya ubutegetsi bw'u Burundi bagaragaje uburakari bukabije batewe n'amagambo y'umunyacyubahiro wa Kenya. Ariko uko yabivuze ni ukuri kwambaye ubusa. Ku bakoresha inzira y'ikirere, ikibuga c'indege n'ibikorwa remezo bikigize byose birashaje cyane. Itapi ikoreshwa mu kwakira abanyacyubahiro ni kimwe mu bigaragaza ko iyi leta itazi aho isi igeze, kandi kimwe mu bigaragaza ko iyi leta ntaho ishobora gushikana Uburundi mu gihe Uburundi bwahoze ari igihugu gikomeye kandi cubashwe mu bindi bihugu, ariko ubu kikaba aricyo gihugu cya mbere gisuzuguritse mu bindi byose ku isi. Ukwangirika kw'ibikorwa remezo byerekana urwego igihugu kiriko ndetse ko ubukungu bwasenyutse burundu. Ntibitangaje kubona na perezida wabo Evariste Ndayishimiye adakangwa no gusaba rifuti mu gihe ashaka kujya mu ngendo mu mahanga. I Bujumbura, kimwe mu bibazo by'ingutu abari bitabiriye inama ya Komesa bahuye nabyo ni ubura ry'igitoro, ndetse n'imodoka zagenewe abashitsi zagenerwaga igitoro zitari burenze. Ibi ni ibintu bibabaje kandi biteye isoni. Bamwe bati iki gihugu cyarasenyutse, Abarundi nibashake uburyo ki bacyubaka babanje guhindura ubutegetsi buhari. Kuva ku bikorwa remezo byageretse kugeza ku mikoro hafi ya ntayo mu kwakira abashyitsi. Inama ya Komesa yerekanaga ukuri kw'igihugu kiri mu bibazo bikomeye ku isi yose, kandi ikerekana ibibazo bitandukanye Abarundi bariko baracamo. Umuti nta wundi ni uko Abarundi b'incabwenge bakishira hamwe maze bagahindura ubutegetsi buhari, bakabona gusana igihugu cyasambuwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bumaze imyaka irenga 20 busambura n'ibyari byarubashwe n'abandi bategetsi, bakanga no kugira ikindi kintu kimwe barenza ku byakozwe n'ababanjirije. Murazi ibibazo bimaze iminsi biri mu gisagara cya Bujumbura kubera ikibazo c'amazi. Ibi bintu byose birerekana ko Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe bwa CNDD FDD kuva bashika ku butegetsi bose ntaco bigeze bamarira Abarundi. Ariko ikibabaje ni uko bashaka ko Abarundi bongera kubajya inyuma, mu gihe Abarundi barahiye bakarengwa ko batazongera kujya inyuma ya CNDD FDD. Ariko ibimaze iminsi biba ni ikimenyetso cyerekana ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye Abarundi batakibushaka. Imyiteguro y'amatora ikomeje kwambika ubusa Perezida Ndayishimiye ku rugero rukomeye cyane. Major General Ndayishimiye Evariste batazira Neva utegeka Uburundi yashimangiye ko ari umunyagitugu utifuza ko we n'ishyaka rya CNDD FDD cyangwa se umugambwe wa CNDD FDD barekura ubutegetsi kabone, nubwo Abarundi bo badasiba kugaragaza ko bamurambiwe. Ibi Ndayishimiye yabigaragajije mu bikorwa amazemo iminsi abenshi bise ubusazi byo guhatira Abarundi kwiyandikisha kuri lisite z'itora kugira ngo bizomworohere kwiba amajwi mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abajanama za komine ateganijwe umwaka utaha. Bimwe mu byaranze ibyo bikorwa harimo kuba Igitega ibigo by'amashuri byarategetswe gufunga imiryango, maze abanyagihugu bategekwa kujya kuri za komine kwiyandikisha, aho bagendaga bashorewe nk'intama bajyanye mu ibagiro. Imakamba aho inzego za leta zifashishije amakarita yo kwivurizaho yateye igihe maze bakayakoresha mu mwanya w'ikarita ndangamuntu mu kuzuza lisite z'abazitabira igikorwa cy'itora. Ibi byose biraza byiyongera ku bindi bisanzwe, nk'aho ubu nta Murundi ukibasha kubona serivisi mu rwego rwa leta atabanje kwerekana ko yamaze kwiyandikisha.
ayo manyanga yose akaba ashimangira uburyo Ndayishimiye ari umunyagitugu uhonyora amahame yose ya demokarasi kugira ngo akomeze agundire ubutegetsi atanashoboye. Imyitwarire idahwitse y'uyu mutegetsi igira ingaruka ku ituze, amahoro n'iterambere ry'akarere binyuze mu kuba abarundi badasiba kumuhunga, aho magingo aya bagwiriye mu bihugu byose bihana imbibi n'u Burundi. Igihe kirageze ngo abarundi bibohore ingoma mpotozi ya Ndayishimiye, kandi igihe kirageze ngo abarundi barebe ikibakwiriye amaze bagire ico bakora, kuko biraboneka neza ko aho Ndayishimiye na CNDD FDD bagejeje igihugu ari habi cane. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko byanze bikunze ibi bintu bidahagaze gutya Uburundi bushobora kwisanga bwasenyutse burundu ata gihugu kikiriho. Ibi byose nyine akaba ari byo bigaragazwa n'abahinga mu bya politike bemeza ko byanze bikunze Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe bagejeje igihugu ahatemba, kandi akaba ari ibintu byerekana ko uko byagenda kose abarundi ubwabo aribo bakwiye guhaguruka amaze bagakora igishoboka cyose bakikuraho ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi bumaze igihe bukora amabi atagira izina, ubutegetsi bumaze igihe bukorera abarundi akabi kabishe. Amakuru ahari nuko Perezida Evariste Ndayishimiye abinyujije mu iperereza rye yamaze kubona ko atabarundi n'amajana abiri bazamuja inyuma ngo bamutore mu matora yimirije imbere. Akaba ariyo mpamvu ari gufuruguta ibishoboka byose kugira ngo azibe amajwi mu matora. Gusa bamwe n'abandi bakavuga ko byanze bikunze bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko abarundi batwenga bababaye kandi abarundi bagona bari maso. Naho bakoze biriya mu minsi yose bakerekana ko badashaka kwiyandikisha, amakuru dufise ni uko babikiye ibindi bintu bikomeye Ndayishimiye mu minsi iri imbere, dore ko abatari bake bamaze kurahira bakarengwa bakavuga ko batazigera bitabira ayo matora. Bafata nk'inkinamico, amatora bafata ko atacindi aje guhindura mu gihugu uretse kugumya kubazirika ndetse no kugumya kubarekeraho intwaro ibapfukamye mu nda. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru azaba agezweho ahambaye cyane, aho tuza kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, ndetse tukaza no kubabwira ku njyane zikomeye cyane ziri hagati y'abategetsi, hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye, General Prime Niyongabo ndetse n'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, hakiyongeraho Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'igihugu.